Princ od Egipta od DreamWorksa je najbolji 2D film od DreamWorksa. Logično. Koji je još plus dobio Oscara. I to zasluženo. I dan danas svi ga vole. No, ste znali da Princ od Egipta ima hrvatsku sinkronizaciju? Jep, i u ovom videu ćemo čuti nešto o njoj. I je li mjera života tvog biti bogat, lijep ili jak, ili sreća što nekom drugom daš? Ti saznaćeš sve, ti saznaćeš sve kad dođe dan. I da je bar mogao Bog izabrat drugog, neprijatelj tvoj da bude on. Ovu kog ja nisam htio. Bratom sam te zvao, otkud sva ta mržnja, sve to zlo? Zar si ovo htio? Osjeti samo lijepo. Neko tvrde mi srce i neka skupo platim ja za to. Budući da svi dobro znate što se događa u ovom filmu, neću se fokusirati na radnju, već na hrvatsku sinkronizaciju, koja je odrađena od strane RTL televizije i Projekt 6 studija i prikazao se prvi puta za Božić 2006. godine, što znači ovo je božićni film, koja je slučajnost. Ovo je biblijski film, tako da ga možeš pustiti bilo kad. I doslovno, ako pogledamo kak je odrađen, ovaj film je u rangu Disney filmova koje Livada produkcija proizvodi. Ne zezam se, pogledajte glumačku postavu i izvedbe pjesama u filmu, možete komotno reći ovo je najbolja sinkronizacija ikad! Šuti, sad govori faraon. No sad ajdemo vidjeti tko su posudili glasove u filmu. To su sljedeći glasovi. Hrvoje Klobučar kao Mojsije. Samo jednom svojom riječju faraon vam može uzeti i sam život. No jednu vam stvar nikada ne može uzeti. Vašu vjeru. Sven Mrmešek kao Ramzes. Prošle noći bogovi su mi podarili viziju. Ne samo da ću obnoviti ovaj hram, već ću ga učiniti veličanstvenim. Hana Hegejdušić kao Sipora. Ali ja ti pokazujem onakvo poštovanje kako zaslužuješ. Nikakvo! Leona Paraminski kao Mirjam. Arone, naša te majka ostavila u koševi u rijeci da ti spasi život. Daniel Ljubolja kao Aron. Ne, molim vas, vaša visosti, bolesna je, jako je bolesna. Molimo vas da nam oprostite. Jelena Radan kao Jokeved. Ja sad ne znam što bi, sine moj, moram spasit život tvoj, to zadnji moj je dar, Bože moj, izbavi nas! Branko Blače kao Jitro. I kamen što krasi sami vrh, gore moćne tu, je li važniji ili bolji od kamenja na dnu? Zvonimir Zorčić kao Faraon. Mojsije, ti nećeš nikada nositi teret krune koju ću predati Ramzesu. On ne smije dopustiti da ga netko navede na krivi put. Čak ni ti, sine moj. Sanja Dolazila kao kraljica. Upravo si imenovan princem namjesnikom. Od sada si odgovoran za nadgledanje svih hramova. Predlažem ti da odmah odeš tamo i zahvališ se svom ocu. I bolesna braća kao Hotep i Hoj. Ne sudite si tako strogo, veličanstvo. Odličan ste učitelj. Niste li krivi što vaši sinovi nisu naučili ništa? Bogohuliti jesu. Istina. I tu još imamo neke ostale glasove kao Krunoslav Klabučar, Renata Sopek, Damjan Mravunac, Martin Klobučarić, Brigita Luketić i Tomislav Jelinčić. Vau, ovo je doista kao da čitam postavu za film koji treba biti prikazan u kinu, a ovo je TV. Koji vrak, zašto danas ne dobijamo ovakve sinkronizacije? No sad prelazimo na pjevače koji su pjevali pjesme. Dakle, Đani Stipanićev, Kristijan Beluh, Andreja Čubrić, Hana Hegejdušić, Sanja Doležal, Branko Blače, Jelena Radan i Zbor Hrvatskog narodnog kazališta? Ok, idemo sad poslušati neke pjesme. Ja sad ne znam što bi, sine moj, moram spasit život tvoj, to zadnji moj je dar, Bože moj, izbavi nas!
Kad snivaj svoj slatki san, rijeka je bila tvoj spas. Ja prošlosti sam slavne njene sin, ponosim se tim. Znam da to je sve što meni treba, sve što meni treba. Tu je tvoj dom, to znam. Rijeka je to htjela i podarila ti spas. Tu je tvoj dom. I je li mjera života tvog biti bogat lijep ili jak, ili sreća što nekom drugom daš? Ti saznaćeš sve, ti saznaćeš sve kad dođe dan. Sini svih vladari, pravi opsjenari, ljudi dive nam se svi. Taj štab ti pomoć neće, jer veliki smo dečki mi. I da je bar mogao Bog izabrat drugog, neprijatelj tvoj da bude on. Ovu kog ja nisam htio. Na svako polje, svaki kraj. Bratom sam te zvao, otkud sva ta mržnja, sve to zlo? Zar si ovo htio? Osjeti samo lijepo. Neko tvrdne mi srce i neka skupo platim ja za to. Vjerujem i dobro znam da bolji bit će svijet. Čuda se zbivaju. Iskreno ne mogu se odlučiti za najbolju pjesmu. Sve zvuče predivno, mislim, sami ste čuli. Svaka vam čast svi. Sad moram spomenuti da je Projekt 6 napravio još jedan ekstra posao, a to je posebna odjavna špica gdje Nina Badić i Ivana pjevaju uz neke male isječke kako se radila sinkronizacija. Pobjedi strah pred tobom kad je ljubav sva. Sada kažem svoje mišljenje. Ovo je spektakularno. Stvarno odličan posao RTL i Projekt 6. Zaista ste pokazali kako se to radi. I volio bi da mogu reći samo tako nastavite, no ovo je odrađeno 2006. godine u vrijeme kada je Projekt 6 bio u svojim najboljim danima, dok danas je velika pustinja. I tko zna kada će se probuditi? Vjerojatno nikada, no opet možemo se nadati da će se on vratiti jednoga dana i izbaviti nas iz ovog užasa. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako slučajno imate predlog za budući video, slobodno napišite u komentarima i vidimo se neki drugi put. Pozdrav! To kaže Bog, ja neću pustit